Uvažene kolege, dragi prijatelji i gosti, poštovana deca od 7 do 77 godina. Izvinite što sam za ovom govornicom, najradije bih bila naravno tu ispred vas, ali razumećete, tehnika nam ipak nameće neka pravila. Izuzetno mi je zadovoljstvo što danas mogu da nastavim saradnju sa koleginicom Milom Mutavdžić i nakon zavičajnih pisaca u očima profesora, a sa Centrom kulture Full Art nadam se uspešno započnem upravo ovako lepim povodom. Jer ima li išta lepše nego družiti se sa onima koji seju seme strasti za čitanjem i književnošću, ono seme bez koga niko od nas ne bi mogao ni da nikne u valjane i čestite ljude. Ima li većih prijatelja od onih sa kojima delimo radosti i tuge, na način na koji to sa nama čine pesnici koji imamo zadovoljstvo večeras da ugostimo? No, pre nego što vas prepustim uživanju u izuzetnoj umetnosti naših večerašnjih gostiju i u njihovoj gotovo estradnoj harizmi kojom plene publiku u svim krajevima gde god nas ima, moj današnji zadatak je da vam ukratko predstavim urednički rukopis ove izuzetne antologije. Autor antologije je gospodin Ljubomir Ćorilić. On je pesnik, književni kritičar, istoričar, esejista, jednom rečju kulturni poslenik. Kao takav, on ima jasan, izgrađen, argumentovan vrednosni sud, vrednosni stav, na koji nas veoma lako pridobija, zato što se iza svake njegove rečenice krije izuzetan poznavalac književne teorije i istorije, ali i očigledno darovit stvaralac. Jezik i stil njegovih zapisa u ovoj antologiji dalek je od onog suvog književno-kritičkog diskursa sa kojima se često rvamo kada pokušavamo da na najbolji način se pripremimo za interpretaciju pojedinih književnih dela. Time, čini mi se, gospodin Ćorilić dokazuje ono što je negde i sam nagovestio u tekstu o Dušku Radoviću, a to je da upravo pesnici sastavljaju najbolje antologije. Podsjetio nas je na antologiju Duška Radovića iz 1984. godine, koja je dosezala do mladog Rašumovića, ali je, kao što je on lepo naglasio, ostavila otvorena vrata i za one pesnike koje te 1984. godine nisu bili ni rođeni. Dakle, ovo je zaista jedna izuzetna antologija, bez obzira što ćete možda imati prvu reakciju, nalik možda i onoj mojoj, a to je kada se susretnete sa ovim koricama i sa ovim izborom, onda nam prosto lebdi nad glavom pitanje pa otkud baš ova petorica pesnika zajedno. Na prvi pogled deluje nam da je reč o pesnicima potpuno različitih poetičkih rukopisa. Ali da to nije tako, vrlo suptilno, vrlo sugestivno, vrlo brzo nas uverava Ćorilić, ne ostavljajući nas dugo zabrinutim i zapitanim nad ovim problemom. Naravno da se pitamo zašto u ovom izboru nema ovog ili onog pesnika koji je baš nama drag ili ga smatramo kraljem u pesničkom smislu. Neke od nas koje se posebno bore za rodnu ravnopravnost sigurno će zameriti autoru što u ovoj antologiji nema ni jedne pesnikinje. Ali sve te zamerke padaju u vodu kada se malo dublje zagnjuri između korica ove knjige. Dakle, već u predgovoru gospodin Ćorilić objašnjava razlog, znači motivaciju, šta je to što ga je nateralo da sačini upravo ovakav izbor. Otkriva nam da je neposredna motivacija bila zapravo za sada jedina istorija srpske književnosti za decu čiji je tvorac Tihomir Petrović. U toj istoriji, pored toga što je naravno reč o podvigu dostojnom divljenja, ima mnogo nekih nepreciznosti i nekih poetičkih i književno-kritičkih ocena i procena sa kojima se ono iskreno pesničko biće Ćorilićevo ne slaže i on zapravo nastoji da ispravi nepravdu koja im je možda i nenamerno načinjena, jer smatra da su ovi pesnici zapravo mnogo više srodni, da je između njih mnogo više saglasja nego li razlika koja možda na prvi pogled dominiraju.
Ono što je posebno važno jeste da nas je Ćorilić uputio na to da je reč o pesnicima koji su savremenici. Naravno, ne u ovom vremenskom smislu, dobro mi to znamo, ali u jednom, da tako kažem, vrednosnom smislu, jer zaista je tačno da smo i mi odrastali sa poezijom Jovana Jovanovića i posežemo za njom sada i kao roditelji i posve je sigurno da će i naša deca posegnuti za svim ovim stihovima onda kada budu kroz vaspitanje nastojala da oplemene duše svojih potomaka. Dakle, zaista je reč o poeziji koja je večita i osim pesnika koji su kroz antologiju nadživeli svoju smrt, mi imamo dakle sreću da su i ove veličine koje su danas među nama ovenčane pesničkom krunom, što baš i nije odlika, čini mi se, našeg mentaliteta. Mislim da mi onako prilično teško praštamo nekome uspeh, pa i ako to učinimo, obično to učinimo onda kada je pomalo kasno i kad tih pesnika više nema među nama. Drago mi je da ta nepravda nije nanesena našim večerašnjim gostima. Ponekad pogrešimo i olako prihvatamo nečije književno-kritičke ocene, prosto zabetoniramo pisce ili pesnike u neke kalupe koji su njima izuzetno tesni. Čini mi se da se to događa i našem večerašnjem gostu Dobrici Jeriću, možda i najviše od pesnika u ovoj antologiji, zato što ga nekako nepravedno svodimo na pesnika isključivo rustikalnih motiva i tema, pesnika koji slavi srpstvo, slavi zavičaj i vedro opreva neke seoske motive. Kogod je čitao Pismo učitelju ili Dečaka sa zlatom lipe u kosi ili filozofsku pesmu koja je filozofska samo što je vešto upakovana u jezik koji je primeren uzrastu, a inače duboko refleksivna pesma, kogod je pročitao pesmu Čiko ja tebe gledam sa neba, zna da je Erić ne samo pesnik vedrih tonova, već naprotiv i pesnik koji ume da opeva sve naše dnevnike uvreda i poniženja, zna da nas suoči sa našim mentalitetom, zna da progovori o nekim krajnje našim svakodnevnim političkim, pa možda čak i banalnim temama, ali nažalost temama koje nam kao omča vise o vratu. Dakle, ono što se meni posebno dopada u ovoj uredničkoj ruci jeste činjenica da je Ćorilić ono bez čega nema dobre poezije za decu, a to je iskrenost i otvorenost, a svakako su pesnici koji su danas među nama najotvoreniji i usuđujem se da kažem da kao što su deca ukras sveta i najbolji deo čovečanstva, da su i pesnici koji stvaraju vrhunsku literaturu za decu najplemenitiji i najčestitiji među nama koji se na ovaj ili onaj način bavimo književnošću i obrazovanjem. Dakle, tu iskrenost bez koje nema pesme koja preživi vreme i koja dotakne mlada bića, ali i bića srca odraslih ljudi, tu iskrenost čini mi se da je Ćorilić vrlo vešto preneo i u svoju uredničku ruku i uslovno govoreći književno-kritički diskurs. I on je iskren ne samo kad treba da progovori o nekim nepravdama koje su učinjene na štetu pisca, on ume da nam kaže i nešto što ide pomalo, da tako kažem, na štetu slave onih koje opeva. Odnosno, reč je o čoveku koji je očigledno profesionalno izrazito čestit i ima jedan jasan i proverljiv stav i on naprosto želi da se stvari nazovu njihovim pravim imenom. Evo o čemu se radi. Dakle, kao što je ispravio i ovaj neki nepravedan poetički ugao sagledavanja prema Dobrici Jeriću, on će progovoriti i kritički da tako kažem, replicirati onoj književnoj kritici koja smatra da je srpska poezija za decu posle Radovićeve poezije krenula unazad. Pritome će naglasiti da se Dušku Radoviću, recimo, pomalo i neopravdano pripisuju zasluge koje nisu samo njegove. A svi dobro znamo da olako izričemo to da od Duška Radovića počinje ono igranje jezikom i jezičke maštarije, ali ne u smislu praznoslovlja i glumatanja, već tako da se jezik neguje na onaj način da pomoću njega možemo da budemo na krilima mašte. I on će pritome naglasiti da te jezičke igre, tu brigu za srpski jezik i tu rečenicu da je još Zmaj nagovestio da moramo da se brinemo o čistoti svoga jezika, to, dakle, igranje i poigravanje jezikom
Ne samo što je započeo Zmaj, nego su pre Radovića negovali i Desanka Maksimović i Branko Ćopić i Aleksandar Vuča. Dakle, ta iskrenost kojom govori i u, da tako kažem, korista i pomalo na štetu onih pesnika koji su u ovom izboru je nešto što pleni, nešto što zaista uliva poverenje. Naravno da je svestan da svesti plejadu pesnika koji stvaraju za decu na svega 5 imena je veoma težak zadatak i uvek ćete nekoga pomalo i da uvredite. I takođe bih vam ukazala na katalog, znači na popis pesnika u tekstu koji prethodi poeziji Duška Radovića, gde Ćorilić nabraja pesnike od Zaharija Orhelina, čijom pesmom Melodija k proleću i započinje umetnička književnost za decu, do naših savremenika Moše Odalovića ili Slavice Jovanovića, odnosno Vlaste Cenića. U tom katalogu, koji je svojevrstan nacrt za možda neku buduću istoriju srpske poezije za decu, naći ćete i neka imena koja biste možda rado smestili u neke nove zlatne timove. Znači, tu su i Branko Radičević, i Branko V. Radičević, i Stevan Rajičković, i Desanka Maksimović, i Mira Alečković, i Ljubivoje Ršumović, i Danojlić, i Tešić, i Vitez, i Vitezović, i mnogi drugi, Rajko Petrov, Nogo, Duško Trifunović, i da ih sada naravno ne izlistavamo sve, ali taj katalog daje nam nadu da će Ćorilić ovoj zlatnoj petorki prići kao lokomotivi na koju će dalje da kači vagone nekih novih zlatnih timova. I ja se toplo nadam da će to zaista da učini. Reč je o antologiji koja ima zaista jednu vrlo jasnu i vrlo pouzdanu i čvrstu uredničku ruku. Osim predgovora u kome je ukazao na poetička saglasja ovih pesnika, Ćorilić nam je ponudio i propratne zapise koji prethode izboru pesnika. Uz te tekstove ide i fotografija pesnika sa rukopisom, što je veoma važno za mlade čitaoce koji tek se upoznaju sa životom i delom pojedinih pesnika. A vrednost tih zapisa je zaista velika podrška svima nama koji se bavimo obrazovanjem i vaspitanjem, bez obzira da li radimo u prosveti ili ne. Zaista, dakle, velika podrška i ti tekstovi su različiti i po sadržini i formi. Imaćete zapise u kojima će možda dominirati neke činjenice, jer prosto kada govorimo o Zmaju ne možemo da prenebregnemo koliko je njegova sudbina reflektovala se u ono što je stvarao. Ali imaćete i zapise koji su daleko od književno-kritičkog teksta, jer su prosto emotivno zagrcnuti i ushićeni i moram da kažem da mi je to ovako posebno izazvalo zadovoljstvo, tekstovi o Dobrici Eriću ili recimo Miki Antiću, jer kad jedan pesnik o drugom pesniku govori sa takvim ushitom, onda ja kojoj reči nikada nisu procvetale u stihove zaista nemam problem sa tim da nemam poverenja u ovaj urednički izbor. Dakle, osim ovih zapisa moći ćete da otkrijete i kratke biografije, što je posebno važno za mlađe čitaoce, jer su to one pisane pitkim jezikom i mogu da posluže i u školskom programu, sa ovim portretima koje ste otkrivali i na plakatima kojima smo vas pozivali na večerašnje druženje, a takođe se nalaze i ovu antologiju svakako bogate izuzetne recenzije proučavalaca književnosti za decu kao što su profesor dr. Voja Marjanović, Spasoje Grahovac ili Raša Popov. Dakle, osim odličnog izbora, ova knjiga nudi i tekstove koji mogu da nam budu velika podrška u proučavanju i tumačenju poetika ovih pesnika. A da sad ovu priču svedem na levak, rezimirat ću neke glavne osobine na osnovu čega me je Ćorilić uverio da nije pogrešio i da je reč o zaista srodnoj pesničkoj grupi. Kao prvo, reč je o pesnicima koji su uzdigli poeziju za decu do umetnosti do te mere da mi danas više uopšte nemamo potrebu da govorimo o tome da li je književnost za decu umetnost koja ima jednak status i koja je autohtona odnosno na literaturi za odrasle. Drugo, reč je o pesnicima koji su naš život prosto pretvorili u poeziju, jer se bave širokim spektrom tema i emocija. To nisu pesnici koji pevaju ružičaste pesme o detinjstvu, to su pesnici koji su duboko svesni i nekih gorkih istina i prvih razočaranja i bola, a baš zato
kao što sam na početku rekla, zato što iskreno govore o radostima i tugama i jesu naši veliki prijatelji. Jer ako se vratite vi sada koji ste odrasli čitaoci Antićevoj Gorkoj pesmi, vidjet ćete da ćete nad njom treperiti kao roditelji, jednako onako kako ćete se verovatno zabrinuti, zapitati i biti ganuti kada čitate Popadićevu pesmu Mama i tata se jutros ne vole. Dakle, reč je o pesnicima koji zaista umeju da budu, onako kako bi deca rekla, do bola otvoreni i iskreni. Dalje, reč je o pesnicima koji se ne stide da budu svesni sopstvenog nacionalnog bića, a izgleda da je to danas naša neka nova moda, da sve što je naše i tradicionalno i vredno nekako gubi snjaj i značaj prema onima što jesu neke druge tekovine. Naravno da smo i za jednu i za drugu opciju, ali nismo zato da svedemo sopstveni zavičaj na jedan grad ili jedan zavičaj. Meni kao nekome ko je rođen izvan granica ove zemlje posebno prija što je Erićev zagrljaj i Erićev doživljaj srpstva mnogo širi nego što je to danas u modi. Dalje, reč je o pesnicima koji neguju srpski jezik i ćirilicu, reč je o pesnicima koji umeju i imaju dar za humor i satiru, a mi znamo koliko je to sa mladim čitaocima važno i kako se pomoću humora i satire do njih lako i lakše dolazi. Reč je, dakle, zaista Ćorili će vam izlistati svoje argumente i natjerat će vas da poverujete i ako ste možda imali neku dilemu da se čitanjem ove antologije te dileme oslobodite. Ja mislim zapravo da ni moja niti bilo čija preporuka ove knjige nije potrebna. Ova knjiga se i sadržinom i formom sama preporučuje i zaslužuje da se što pre nađe ne samo na policama vaših kućnih i školskih biblioteka, nego pre svega u vašim rukama i vašim srcima. Reč dajem gospodinu Ćoriliću.